kushiyane ukukhuluma einkundleni zokuxhumana. Usiqiniseke Mvelase ephawula ke ngodaba luka 12 namankentshane kanjalo ke noAyanda Msweli ke nokuphatheka ke kwegama lika Mthandeni Gcokamilisha umfo kaManqele. Bebekhuluma la ku live ke waka TikTok ke baxoxa ngalolu daba. Zizwele ukuthi baxoxe bathini. Nantu udaba awulithokozele. Lonto sekuqhatha abantu ngoba egcineni kosuku yena yabona usenza abantu abathize besizakale ngento mhlambe ebengenasidingo. Ngicabanga ukuthi njengoba wayelapha nje amukelwa ngendlela owamukelwa ngakhona kwaqhutha usuku ngendlela abaqhuba usuku ngakhona bebazi ubazi ukuthi ukwenzani. Kunamhlanje njengoba nje ecabanga njengoba wasanaye nje ecabanga ukuthi ezeke ubabulukhuza ukuyena ubaba uThwalofu wengeke aze kucabanga lokho kuba kavelanga lapha kuMthandeni. Umthandeni ufike wa-revive leli gama leli ukurevive noma ukwenzani kodwa kwalokho ukuvuselela khona lokho to revive urevive igama likababa umfoka Khozo ukuthi amagalelo akhe yabona evele emphakathini futhi abantu bekhumbula ukuthi usasekhona ngoba khona abantu bebengazana ukuthi yena lo naye ubaba uThwalofu ukuthi udume ngani kwasho wacimani bebeyibona ikhehle lilengelayo nje lixayekele kodwa impesheni eseligugile yabo so manje lapho isiqiniseko anjanga kuthiwa ublock storms lapho noma ngakaboni ukuthi wenzeni kodwa kusho ukuthi khona ugeja nakho cha lo mina lapha nafethu angisho ukuthi umsweli mhlawumbe sithi mhlawumbe efana agxekwe noma athukwe kodwa uma umuntu osentweni yabantu kanje nanento esusa umsindo emphakathini uma umuntu ohlakaniphile awuyeli ngisho uyabona nje umuntu ohlakaniphile mayenzisa umuntu nje interview akayifaki indaba yalabantu abawuthuma umuntu ohlakene phe kahle ngoba already khona into ezoqhamuka lapho vele izosusa ukukhuluma yabona nje lapha ubaba uMsweli bengafanele ayibuze le nto ngoba laphana bekukabili ukuthi athi ama-answer abezoqhamuka abezoba mabili lo baba no wayiqhamukisa i-answer futhi ngendlela ebhedayo yabona umuntu lo yaphethe i-answer yakhe nje iqhamukise ngendlela ebhedayo nje ayikho futhi into ehloniphiswa leyo yabo nje anthi ukuthi okokuqala nje uma ubiza umuntu umbuze ngokuthi uyilokho yabo yabona kwakucabanga ukuthi ngizokubeka njengenkosi yomaskandi yabo nje yabo leyo nkulumo nje mfethu njengoba wakhuluma wakhala nje bonga igqoke bonga yonke lento kwawenze nje useshintshile futhi namhlanje kodwa vele uThwalofu wayevele njalo kodwa ke phela bafowethu akuzona izinto engathathwa serious lo mfondo lona mfethu owakandlovu uyasuya ngibona ngathi uyasidakela nje manje ngoba asishonga ukuthi sifuna uMthandeni abe inkosi ngenkani but lo baba wayisukela yena nje wazi ukuthi wabekwa ubani yena ubani lo baba wabekwa ubani lo ngapha enkandla yena lo uphuza ushukela yena ke wabeka ubhekumuzi isho ukuthi manje njengoba ubhekumuzi unamanga wabeka umjekiseni uqamba amanga wafuna sizalwanga izolo uze wamenshina nokuthi lo uyispikile uyashayela wara manje sase siyaxakeka wambeka umjekiseni wayebeka ishayela engazokhuluma ephuthu babulokhozi kodwa ke bafowethu ngicela singayenzi itopic kakhulu le nto yabo singayenzi itopic kakhulu ngicabanga ukuthi ayikho into wrong kahle lokho ngifuna ukusho ukuthi ayikho into wrong as much as mhlambe kukhona la enze khona mhlambe wafambula khona kodwa egcina kosuku akuphoqelekile even kwasana umsweli hayi akunankinga uright nje yabo uright yaleyanda yoni kakhulu mayengena akenze lesibili akathi kahlahla umithekile njengamanje ilokho lokumele akwazi ukuthi akenze elinye iphutha bona akenze elinye iphutha bona izophela nyala endaba endishi yakhe endaba zakhe lezi izophela nya umkhulu lapha
sebafowethu ngicabanga ukuthi nokuguga sekungenhla phela akakwazi ukukhuluma ngepikile eshayelwayo nami ngivumelana nawe uma uthi mhlambe lento ayinganakwa kakhulu ivela ayithekile. Iyekeni kanje yinto nje lana yokuthi idluliswa ayinankinga yabona kodwa-ke waqhubeka umsweli wangena kumaskandi asilindele isibhaqo sakhona ma ukuthi uyasifuna phela i-test ma ukuthi ufuna i-test sothini mfowethu umjito 12 umdala abafowethu mnyekeni kanjalo nje uright naye yabona akazi lutho umdala abafowethu umdala not ukuthi akazi lutho kodwa nje usemdala bafowethu mnyekeni kanjalo nawe ubeyiphendulela ubegaqela lokho abekugaqela leso sikhathi ku right